Martes, May 20, ginakanin ng Angeles City AIDS Council in 42nd International AIDS Candlelight Memorial. Aning balita ng Patricia Mamang. Ngening Martes, May 20, penimunanin ng Angeles City AIDS Council kasan metong ring stakeholders, iba't king public at private sector, ing 42nd International AIDS Candlelight Memorial, ketiking Barangay Balibago. Temang ngening banwa, ako, ika, mika kalugod at misasan metong king pamaglakbe ni ngaslag. Apapakit pamisan metong king laban na rin taong ating HIV at ring miapektuan keti. Kapag nasaning programa yung ganakan lareng mete, uli ning AIDS, kilalanan ning pagsubukan na arapan na rin taong ating HIV, kalupan ng stigma at diskriminasyon at parangalan laring individual at grupong balawos asa saup karela. Layo namo naman ng programa yung amuyutan ng partisipasyon na rin komunidad, king pamagpalawak kebaluan at kamalayan dikil king HIV. Metong kareng mekisan metong keti, City Councilor-elect Attorney Jessel Ann Dayri. Minsan nakala mo, kiss mo lang, mahahawa ka na. Pero it takes gallons po, Doctor. I think I'm right here, now saliva before it could be transmitted. So ito po, kasama niyo po ko as your counselor-elect. Kasama po ang ating mga city councilor na nagko-commit na mag-spread po ng awareness dito sa disease na to. At chula naman king programa dina City Councilors JC Aguas at Niknok Banyola. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.